ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктои мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошен, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонавора сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд ай 85,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. 2 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хонаро сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 85,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиям ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. 9 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 220,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. 3 сотиқ заминай, хона дуошонага. 5 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо 70%. гирдаш маҳкам аст. хона дар наздики мактаб, банлиса дар наздикиш аст. нархаш 420,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиям ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. 7 сотиқ заминай, хона дуошонага. 10 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. ремонти хонаҳо миёна. хона дар наздики мактаб, роҳи калон. сирочна фурӯхта мешавад. нархаш 285,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиям ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур. 8 сотиқ заминай, 4 дар хона, об, свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 170,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
خونه فروشی در نوحه واسه 10 سوتیق زمینای 3 در خونه آب و سویتش هست. حجتش 100% است. کوخنی بانیا حجت خونه هم دارد. گردش محکم است. ریموت خونه ها میونه درختای میوه دهنده. خونه رو فوراً فروخته می شود. در نزدیکی مکتب بزرگ. نرخش 180,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خونه فروشی در شهر وحدت 2 خانگاه کوارتیر در 6م آشانه قرار دارد. 55 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонت زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ریمونت. خانه در نزدیکی مکتب صادق روی کلون. نرخش 235,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر توسینزاده 9 میکرورایون 3 خانگاه کوارتیر در 6م آشانه قرار دارد. 58 کвадрат метр новостройка است. خانه ها با ремонت زمانوی تامین است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. همه خانه ها یورو ریمونت. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. نرخش 220,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 19 میکرورایون 2 خانگاه کوارتیر در 6م آشانه قرار دارد. 55 کвадрат метр новостройка است. خانه ها без ремонт коробка است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. دومی 9 آشانگاه. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون. نرخش 255,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. وریانتی کردیت هم هستی. کردیت 50%. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در نوحه فرخور 2 خانگاه کوارتیر در 3م آشانه قرار دارد. 60 کвадрат метр. ремонت خانه ها زمانوی. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. دومی 4 آشانگاه. خانه در نزدیکی روی کلون. نرخش 130,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر خوجند 18 میکرورایون 1 خانگاه کوارتیر در 4م آشانه قرار دارد. 53 کвадрат метр новостройка است. خانه без ремонт коробка است. آب و سویتش هست. حجتش 100% است. خانه در نزدیکی مکتب روی کلون مگزین. نرخش 270,000 سومونه برادر با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر رو از صاحب خونه دسترس کنید. خانه فروشی در نوحه وخش 4 سوتیق زمینای 3 در خانه آب
ва светаш ҳаст. ҳуҷҷаташ 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. гирдаш маҳкам аст. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. дар наздики бозор, роҳи калон, мактаб. нархаш 219,000 сомоняи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошен, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. хайр дӯстони азиз, ҳама киси саломат бошен. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хайр.